April 2021 inyong may kumpisaya in konstruksyonan ng Kutkut Flyover, King Angeles City. At suya ini karempaya kabisi alugal ting syudad. Lakwas na't kini ang intersection ng Porac Angeles Road, ang pang Friendship Highway apapunta King Clark Freeport Zone. Inya naman kilob na ning pilang banwa, kagagamos dang buntok ding motorista ing mabayat at trapiko. At kayari na ning may git at lung banwa, malapit niyang makumpleto ing pamangawa King Tete. Yung Kutkut Flyover po natin will be completed by this July 2024. Maging possible naman kano ing struktura kareng ega-naga ng sakin karas na ning Agosto. Ding mapilang tamong kabala na mamasadang tricycle, masaya naman at magnaasalang mas maging manawa na ing karelang sitwasyon. Masakit ang bulso, ang gas mo, puwami ka kaman. Huwag kanyan makasap yan. Dapat po sumating ni pasado, medyo may bawi na ang bagyagatalaw daw. Bubuksan na yung flyover na yan, medyo maluwang-luwang na yung traffic. Kasi kasalukuyan ngayon na wala pang, hindi pa nabukas, nakasarap pa. Ayun, medyo matraffic. Minuna na ng sinabing Arnold Ocampo in District Engineer ng Pampanga 3rd District Engineering Office ang 4 lanes siya imibus ng flyover. At inyang traffic direction ini papuntang Clark Freeport Zone at City of San Fernando. Magkaalagayan 600 million pesos ang proyektong ini ang Mika Anama Phases. Samantala, siniguro na naman ng DPWH aalalang kailangang pututan na tanamang pakatikdo king approach na ning flyover. Ako, Inke Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.